بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة بله تماشاوانی هیجا جارek din bi xelekek nû ji bername zimanê me em bûn mêvanê mala we. Îro jî waneya me carekî din li ser mijara xwendekar e. Mijara xwendekar carekî din em ê li xwendina wê vegerin. Hinek cûreyên wek destûrên ziman di nav vê mijarê de hene. Em ê yek wêk ji were bidin diyarkirin. Belê şagirtên delal min jî baş bala xwe bidinê min dest bi waneya xwe bikin. Xwendekar ev mijareke ji çend hevokan pêk tê. Me got hevokê me bigiştî dema em mijarekî binivîsin hevokê me bi hevdû ve girêdayî bin. Ev mijar çawa li ser lênûsê bênivîsîn bi çi awayî valahî ku de hebe ku de tune be. Ji xwe me em ji destpêkê ve carekî din bi hevdû re bixwînin. Xeleka me ya borî me awayî nivîsê û xwendinê bû vê carê xwendinê cûr be cûr. Gelek cûre tê de hene, destûr tê de hene mê ser wav sekinin niha. Piştî bênvedana havînê sala me ya xwendinê dest pê kir. Şagirtên delal belkî hûn baş bala xwe didinê de. Li vê derê me got valahiyek wê çê bibe. Ji xwe li ser lênûsê wê ji me got qasî ferebûna pênûsekê. Hûn ê deynin. Li vê derê me valahiyekê ştiye. Li vê derê hîn bêhtir valahî heye. Çima? Ji ber ev weke bendekî ev weke bendekî hetanî vir bi tena serê xwe ev weke meqta jêr dibêjin bi herebî lê bi kurdî jî bêjin bend. Weke bendekî ye. Piştî bênvedana havînê sala me ya xwendinê dest pê kir. Li vê derê ev nîşana sor bi vî awayî jê re bêhnok tê gotin bi kurdî. Bêhnok. Bêhnok cihê ku tu lê disekinî bêhna xwe vedidê. Şertê wê ku wateya hevokê neyê guhertin. Şertê wê ku wateya hevokê neyê guhertin. Bêhnok me got piştî bênvedana havînê bêhnek biçûk sala me ya xwendinê dest pê kir. Em disekinin. Li vir xalek nuqtek heye jêr dibêjin xal. Ev çi dike bi dawîbûna hevokê nîşan dide. Piştî bênvedana havînê sala me ya xwendinê dest pê kir. Xelas. Em hatin dibistanê. Her hevokek yani tê nivîsîn divê xwedî agahiyek be. Hevok bi tîpa mezin dest pê dike û bi xalê diqede. Li vê derê baş bala xwe bidinê de. Piştî li vir tîpa gir hatiye, tîpa girdek. Piştî bênvedana havînê piştî bêhnokê ji xwe tîpa biçûk tê. Te hevoka xwe temam dike. Li vir çi çê dibe tu bêhna xwe vedidê. Piştî bênvedana havînê sala me ya xwendinê dest pê kir. Em disekinin. Em hatin dibistanê. Ev hevokek tena serê xwe. Yani destpêka wê me got piştî xalê tîpa girtê. Em hatin dibistanê. Xal. Awayên nivîsa xalê jî em pirî caran em ji peyvê dûr dikin. Weke li vê derê mesela em alvir dinivîs. Nabe gerek e xal nêzîkî hevoka ku hatî qedanîdin be. Çê nabe jê dûr be. Te hevokek din binivîsê gerek e ew hevoka ku te nivîsî hinek valahî bihêle. Yani hûn hal ku derê bibînin xal di nêvî de elvîya lê şaş. Gerek e hûn ser bisekinin. Em hatin dibistanê. Me gelek he. Li vê derê he kiteyeke ne? Em nikarin peyva hevalên sağ bixin vir de ji ber lênûsa me nema têrametke û me gotiye gerek e valahî vir jî hebe. Em ê çawa bikin em ê peyva xwe bikin diqet. Şertê ku ev der kitebe. He valên xwe yên par dîtin. Li vir xal e. Bi dawîbûna hevokê aniye. Ev bendek sağ xilas bû. Bendek sağ xilas. Bend me got dema niha vê cih elvir em dest bendeke nû dikin. Ha ev bendê me yekemîn e ha. Ev bendê me yekemîn e. Xal hatiye dawiyê xilas ev bend. Niha vê cih weke fikreke nû ye. Bendeke nû ji merdayê diyar kirin. Mamoste em rêz kirin. Li vir jî me bendeke dî dest pê kiriye. Ev jî ji vê dûr e. Yani ne ser hevrene.
چما جبر تدست بتشتكي نودكي لفر گرکه والهیک باش هبه ما مستا ام ریس کرن خیر هاتنا ما کر پاشه ام در باسی لفر چه بویا کتایکه ام در باسی رفه بون کاری کومد بین ودانا هاوینی ده کربو جمع پرسی لفر تیک جار ناسکنی کاری کومد بین ودانا هاوینی ده کربو بهنوکه جمع پرسی لفر دسپکا آخافتنا کسکیه نها ام دچن رفا دویم مچما افخیزک لفر نویسی جبر کو کسک هیا و با آخوه دسپکا آخافتنا کسکی یانجی کسکی یعنی نیر به می به ام هر دو آلیا دنویسن دسپکا آخافتنا کسایت کی پشتیوی ام خیزکه کی دنویسن نها ام دچن رفا دویم پیوسته ام جپار بهتر بخوابتن حمی به هفره ام تبهنو قوانا ناخنه دما بهنو جر نه پیوست به ام جبر خواب بهنو که ناستینه به پیوسته ببورینه نها ام دچن رفا دویم پیوسته ام جپار بهتر بخوابتن ام بسکنن وانه این مین ایسال برفرهتر و جداترن هک ام لسر وانه این خواباش بخوابتن امه بسر بکوین جبور ربازی خواندنه پرسه و هنه یعنی ربازی کو بخواندن نها اف خال بهنوک خیزک افانا چت کن یعنی چه ارکه واید ناف هوا کده چه ارکه واید نام مجاره ده ببورینه اره خال دما هبوك داوود بي و خيزك دما جو كسك تخوازي بآخوي و پرسنیشان دما مرو پرس دکی سرقبكي و بانشان دما يك مروف تشتكي بميني انو ماتمای عجیمای باشه سرگفتن ام جاری که دی به دورا بخوینن پاشی ام و مجاری حمی جیب بن ام هنگ دستورا لجم خواه بنویسن اف جوار دویجن دستورین زمان خوندکار پشتی بین بدانا هاوینه سالا میا خوندنه دست بکر ام هاتن دبستانه مگلک هوالین خوین بار دیتن ما مستعم ریس کرن خیر هاتنا مکر باشه ام درباسی رفه بون کار کومد بین ودانا هاوینه دکر بو جمع پرسی نها ام دچن رفا دویم پیوستم جپار بهتر بخابتن وانه این مین ایسال برفرهتر و جداترن هکه ام لسر وانه این خواباش بخابتن امه بسر بکوین دفرده تو بهنکی بچوک دستین دما بهنوک هبه دما خال هبه تو تسکنه وکا کوته جنوب جا دست خوندنا خود کی هات فهم کرن جبو و مجار بگشتی تشتک هیا اگر تشکتن نبی ام هنک دستوری زمان بنویسن و هنک میناقاش جمع بینن اون آمده نه؟ تمام بله شاگردن دلار جوخا هر مجارك بردامی آوی هست بشتی شاگرد خواندن يعني ناس کرن شاگردین چوک زاروک الوی داری واتین پیوان هنه يعني مرفت کاری بده ام تیبگ هن هنک پرس هنه دستورین زمان هنه دبجه والهین هوا کن جیر این کو مجارا جور هاتنه گرتن داگرن اف جی وک نیج بو شاگرد رفع دویم باشه لوی داری دناف دستورین زمان ده هم هنک آگاهی گرینگ هنه هوا به تیپا مزن دست پیدکن خال لداویا هوا کان تیب کار آنی ام هر یکیش بو و امی ده آگاهیت سر بدن یا دست پی که هوا به تیپا مزن دست پید که ناوین تایبت به تیپا مزن تین نویسی ناو پاشناو به تیپین مزن تین نویسی ام و هر سی آگاهیان جام خواه بگیرن ببورن ناو نشان جینه بریه ناو درسه ناو نشان جیره تیگوده یعنی عنوان ناو نشان نهال بر ام دستورین زمان
دستورên ziman ya yekê hevok bi tîpa mezin dest pê dike. دستورên ziman ji xwe me got di hemû cîhanê de her tiştek xweza di mirovahiyê de destûr hene. Di ziman de jî destûr hene. Ev destûr jî her carî me hineka ji werbînin ziman. Hevok bi tîpa mezin dest pê dike. Hevok bi tîpa mezin dest pê dike. Navên taybet. Navên taybet. Mîna navê çiyayan, navê derya, navê welatan, navê bajaran, navê dibistanan ji war dibêjin navên taybet. Nav û paşnav, nav û paşnavê mirovan jî bi tîpa mezin tê nivîsîn. Li ser vê agahiya destpêkê. Hevokekî kesek ji we bide? Kerem ke, Şêrîn? Azad çû dibistanê. Belê. Tu dikarî hevokek dî bide? Her bijî. Hevokekî dî bide yani ji bilî ku navê taybet bê, navê mirovan bê? Hevokekî dî wek enha lê derê sala piştî bênvedana havînê sala me ya xwendinê dest pê kir, ne? Li vê derê me beriyan ha di mijara xwendekar de hevoka destpêkê ev bû. Tu jî dikarî hevokek vî rengî bide? Kerem ke ve hevala me. Zivistan demsala zivistanê sar e. Ne? Karûn ro binivîsin. Demsala zivistanê sar. Niha li vir tîpa mezin. Tîpa mezin. Wê din hemû tîpên biçûk in. Heta xalê. Piştî xalê jî tîpa mezin tê nivîsîn. Ne? Demsala zivistanê sar e li vir hatiye dawîkirin berf dibare. Av diqerisa. Ne? Bala xwe baş bidinê de. Demsala zivistanê sar e. Berf dibare, av diqerisa. Ne? Li vir gerek em çi deynin? Xal. Av diqerisa. Hevokam ev dawî bû. Ne? Di zivistanê de jiyan zehmet e. Di zivistanê de jiyan zehmet e. Azad çû dibistanê. Azad wekî peyva destpêkê jî tê hesibandin ji ber hevok yani bi navê azad dest pê kiriye. Me got dema hevok dest pê dike tîpa mezin dest pê dike ne? û li vê derê jî her du erk pêk anîne. Azad navekî taybet e yan jî nav û paşnavê mirova ye.
دمسال زوستان ساره لور دمسال نناوی کی تایبتا دست پیکا هوا که دمسال زوستان ساره برف دباره پشتی خال تیپا گرته آف دقرسه پشتی خاله دیسه تیپا گرسته ده زوستان ده جیان زحمته بداوی بو جبو في تشتك هيا كلام كان هر بيجي آدار خملا بوهاريا كي جيت كاري هفوكا كي بيجي ما تكارن هفوكا كي بيجي كلام كان جگر خوين هر بيجي نوروز جشنا جلي كردن هر بيجي نوروز جشنا قلي كردن باشا دمسالا زوستاني سارة برف دبارة آف دقرسة ده زوستاني ده جيان زحمته يعني دفرده بشتي خالي جي تيبا گر و دسبيكا هوا كي جي تيبا گر هات يعني بيسي جبو في هردو دستورة برسيوا هنا جبو هردو دستورة امنها ده دستورين دن ببن ده دستورين دن او جي گريداي خالانه بري ام درباسي خالا ببن امي نهال في دري ناوين تايبت ناو پاشناو امي سرواجي چند هاوكا ببن بري ام هرن ما قلت هاوك بتي پامزن دست پیدکه ما چند هاوك لسر في آنين زمان ناوين تايبت ناو پاشناو بتي پامزن تن ويسين ناوين تايبت ويك ام بيجن ما قلت ناوي ولاتان ناوي باجاران ناوي گوندان ناوي دبستان اف جوار بيجن ناوين تايبت هر وها ناو پاشناو مروان مینا جلالت بدرخان نه عثمان صبری احمد خانی اف ناو پاشناوی و به تیپا مزن تنویسی ام بيجن جلالت بدرخان سرتاج نویسکار و هلبسوان کرده جلالت بدرخان هر دو جی به تیپا گر هاتن نویسین ناوین تایبت ام بیج وره بهیلن ناوین تایبت ناوی گندا باجارا یعنی آگاهینه اولو بزانبن ام بیجن دیرک کلها برخودانه نه جودی جایگی کردستانه آمد پایتختا کردستانه نه هر بجی روجاوای کردستانی کرم که باجار قامشلو پرخوش هر بجی باجار قامشلو پرخوشا هر بجی ام دکان بجن مروواهی ج مزوبوتامیا دست پیکریه مروواهی ج مزوبوتامیا دست پیکریه کرم که سرکانیه واره میتانیه هر بجی سرکانیه واره میتانیه ve dere sere kaniye ware mitaniya liver sere kaniye wek navekî taybet jî hatiye û wekî destpêka hevokê jî hatiye serê kaniye ware mîtaniyayê mîtanî jî ji xwe ew jî êleka mezin e ji Kurdan e ew jî me got yanî gelek beş Kurda hene Soranî Lorî Kelhorî Goranî hene mîtanî jî di dîrokê de gelekî mohra xwe li dîrokê dane gelek kedekaway mezin di yanî dîroka Kurdistanê de heye her wiha em dikarin hevokekî bînin navekî taybet di nîviya hevokê de be ji bo em zanibin yanî ji bo temaşevan jî yanî zanibin destpêka hevokê de tîpa gir di nêvî de jî dema ku navê taybet de dîsa tîpa gir tê nivîsî kerem ka Kurdistan dikeva parzemîna Asya'da. her bijî Kurdistan dikeve parzemîna Asyayê de
باشاوان کردستان وەکە ناوێکی تایبەت وەکە ناوێک دی دەستپێکە هەوڵکێدا دکەوە پارزەمینە ئاسیایەدا پارزەمین مەگوت قارەیە ئەم دکارن هەوڵکێک دی ئەم بنویسن ئەم بێژن ئەس چوم باژارێ ئامودێ قارەدان نه عمودي خلنا ام بين عمودي لي شاشه عمودي الوي دري از نناوه کی تایبت او نجی ناو باش ناوه لی بلی دستپیکا هوا که دهاتین نویسی تیپا گر دستپیکریا چوم باجاره عمودي عمودي ناوه کی تایبت نه ما گوت ناوه تایبت دستپیکی تیپا مزنتین نویسی ام ناوه کی ناو باش ناوه کی جی یکی وساب ناو دنگ به اون بیجن كرمك فقيه طيران لمكسيج دايك بويا فقيه طيران لمكسيج دايك بويا ببورن ازي بجي ببو فقيه طيران ناف باش ناف نه فقيه طيران لمكسي كدريا ناوکی تایبت نه گنده کو فقیه تهران لی چه بویا لی بله ناوکه تایبت فقیه تهران لمکسه جدایک بویا کسک جوار آبی ناو پاش ناو خوابیجی بریوان چه بریوان اکرم محمد ناو بابو پاش ناو خواه دما اکون بنویسن و نب تیپا مزن بنویسن کسک دی کار بیجی ناو پاش ناو خواه کرم که شيرين خليل محمد أمين باشا دما كنت بنويسي تي ناوي خوا ناوي باوي خوا و باش ناوي خوا هر سي ناواجي دسبي كوان تي بتيبا مزن بنويسي جبر اف دبي دكاوي بشي جي دستورين زمان ده باشا شاگردن ها فهم كرن اگر برسنوا هبن تشنا جدا هبن ام دكارن برسوي بدن ام بیشن عثمان صبری افجی و جوانه کی کرده عثمان صبری هر دو ناوی پاش ناوی هر دو به تیپا مزن هات نویسین تمام انا بيتيا بين مثلا تيا جودي امي يعني دسبيكات تياجي امي بتيبا مزن دايما والله جودي ثاني امي بتيبا مزن نویسین باشه پرسادت جه خدایا دما کو مینا چیای جودی ناوه که کتی سر زمانه ده یعنی تکاره چیای جودی هر دو نواجی بتیپا گر بنویسه لیتن کاره بیجه چیای آرارات تکاره بتیپا مزن بنویسه لیتن کاره چیاجی بتیپا مزن بنویسه یعنی تنه چیاین یانجی ناوین کوکتنه سر زمانه ده نها دما بیجن دشتا جزيرة قشتي دشتة بس أم بيجن دشتة ديركي أم نكار جبر نكتي سر زمانة ده ديرك جزير بقشتي دشتة نا عرضة راستا يعني تشولة عرضة راستا ليه دما كنت بيجي دشتة ديركي يعني دشتة قامشلو نكتي سر زمانة ده دشتة تي بتيبا هور بنبيسي أم بنبيسي نجيب جنبها أري دما كوجي دبي بارتك دبي gerek em bi tîpa mezin binivîsin lê dema neketibe ser zimana em nanivîsin mîna te got çiyayê cudî çiyayê cudî ketiye ser zimana da çiyayê cudî her kes dibêjî ne her kes nas jî dike lê em bêjin çiyayê ararat yan jî çiyayê andok
نه گلک چیا هنه چیای هیلون نه چیای هیلون هیلون ناوی چیای ناوی تایبته لی بله نکدیه سر زمانه ده هیلون یعنی چیای هیلون ها برکی گلک جی پی نزانن جی نکدیه سر زمانه ده ام بیشن يعني جامع دجلة كاتية سر زمانة ده جامع دجلة كاتية سر زمانة ده يعني دشنا قونا كاتبين سر زمانة ده أم نكارن تيبا وكا ما قلت نهار برد جياي جودينا أم حمي زانن جياي جودي كودي چاوية نابو دنگ بيه ليه جياي هيلون كاس نزانن جياي آندوك كاس نزانن جياي أرارات يعني دبيكو هناك زانبن بس يقولوا نبويا سر زماني ما وكا قل ام نزانن يعني هكا هاي كتنيجي ام نزانن براني اجمان نزانن تشيا هنا تشتننا يعني جي هر دفر نتهي جيا دشت بي بارزمين بي دريابن ام ناصنات بله شاگردنا ام گهان داویا بخ وانه خو اگر پرسیوتنا بن ام داوی بکن بله تماشاوانیم هجا نهاجي ام گهان داویا بي وانه ام هیوینا کو سودکی باش ورگرت به يعني روج بروج ام زماني خو لرسانيا وگرينن به هفدوره ام نها خاطر خوجوت خازن حتى خلق بدن من خير خوشيه بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي